kala emas sana pa orang mati ya tak ning tidak noro keleng noro galong tak noro paselake abine boleh ada ibeki kemaduna tulat soro sedekah tak gelem dibudina ikan di maduna sarosar ya dia tentang ke kalong mereka rena iyo iyo nalatom tapi tunya igabe maksiat ekatompas tunya igabe maksiat ekalober penas pecek sokin pun pecek leber saben pecek leber tekel pecek leber tampeen pecek benyakan montora pecek benyakan sapena pesena keng pas muain tak buambu taruan ke bedak ke timur eka sokin apa eka tompas lober penas ngaltoken situng make saben make tegel make sapena make montora lambat atau cep maste lober monjek sarana tak andien make samper sebine ekeco perian kaper samper gimon karo samper tak pernah pada ko esen samper tenoro ya pas de emak taring tadi dompet thank you bu tadi orang mau tadi dompet ni kan melarat sebeknya apa sebek kamu aja dompet dah makanya sen samper ni kan termasuk dompet aja ajaib orang mau dompet biasa bila melepuh 10.000 tinggi pa keluar pancet 10 melepuh 100.000 tinggi pa keluar pancet 100 monesen sampai nih dompet ajaib cek karo melepuh aing keluar orang salah dek kanjeng ya dek selere kena keng mon bok nyabok cekak beretan mengke bak Kanjeng Nabi Idris ni kalebur ibadah ngaji apa sah sedekah ya karena orang lebur ibadah tebe nacakan jana para malaikat pak ontur dateng itu lemah Kanjeng Nabi Idris orang genting makin di jamnya sarwa musondi tamui malaikat cek macana tahlil bila sarwa antok bila ada sarwa ada lah maksiat cek lanceng tebe nacakan cana benih malaikat napa kok absaab tinte jerengkong apa tompok telebede malaikat saya paling semak dek Kanjeng Nabi Idris engki menikasinya sama malaikat Israel alaihi salatu wassalam senekan ada ngakan cane cek kung nangkung makan cane ke malaikat Israel afuh ti nama bedereng cemat-cemat tebu nyaben kutak matur Kanjeng Nabi Idris terwar rasakna sedai kode malaikat Israel gula ni ka malai sajan takut de Allah malai sajan khusyuk gula ibadah de Allah torena malaikat Israel tebu akinya badan gula ni ka gula keng arasak nai ko engak napa orang mau tebu nyabo nai ko tuh torena Kanjeng Nabi Idris minta tolong lain na boy cek minta tolong ngak nikah apa cara yang kelakon apa jenengan tukang tebu nyabo engki lakar
keng gula tak bengal ben seroben nyaben orang mun tak keng oleh eti dari ngarsana Gusti emanoman bi Kanjeng Nabi Idris pas mator malaikat Israel panjenengan moncek maksana tikel gula ki minta eti di ngarsana Allah pas songko dek lange bu minta eti di ngarsan Allah katina apa Gusti Kanjeng Nabi Idris ni kata ro arasakna sete beki napa punten apa parlona Idris terus rasakna mate ya mungkin cepon Gusti malai sajen tako de ajunan malai sajen khosyo ibadah de ajunan jadi ya seekar paki engke kanto Gusti oh iyalah tak apa-apa kok pada terus rasakna mate tak apa-apa benih karo rasakna mate make minta apa abai toro Idris ya korto cukna malai sajen tako de sengko malai sajen khosyo ibadah de mator lekas tuli abalik malaikat Israel dek tu lemah Kanjeng Nabi Idris ngebele cek mun la oleh eti dari ngarsana Gusti torepon siap panjenengan Kanjeng Nabi Idris itu bu abi gula nyaban ni ko abo mangken kalue ko abo napa boleh ko kita langkong malaikat Israel cepon orang mun tebu nyabun nika suake dadi gule nyoon dak panjenengan sengak pecek laun nih sengak pecek mapane sengak pecek alose ko abo jaga beter paling laun paling alos paling mapan pon mon karo orang gending sebur-lebur maksiat karo atikel endel sendel lebih uleh tina mak lebur maksiat merepu Kanjeng Nabi Idris pas tebu nyaben lebet lak-lakan ni ko Pak pas ducol roh karuakan sekuni dari sokoh pas ongke dek betes ongke dek toot ongke dek pokang ongke dek tabu ongke dek dedeh telah ongke dek pak dek keru ani kasih paling sakit kau Pak mau tebu nyaben pangeran telah debu dalam Al-Quran فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ bila nyabo de pakai kerungan de benar Allah baan kapi bekal tahu pekuasa ke eniko kan mela penikah kalau panjenengan ajari bi Kanjeng Nabi montro kempang ducola nyabo dari kerungan mon dut wudu mon mor komor nikah senika de bunapa abesaki pagi mor komor le senika teloka kekempang cepon keluar roh dari keru bila lepas roh nikah dari jasad Kanjeng Nabi Idris pas sete Pak keng tak la abid tuli bebeli bikat malaikat Israel kalau bencara secek alus cara secek laun nasi membeli tidak beli sempurnanya bedek jasad Kanjeng Nabi Idris pasodi boleh Kanjeng Nabi odin boleh ni aku tak pas cegah malaikat Israel tampeling selar kelar atretan terkerjat malaikat Israel apa Kanjeng Nabi Idris dan gula mak pasai tampeling di panjenengan dusalah napa gula de panjenengan ada hasil lah teti kancai kok anak apa kok gula taring motor dah panjenengan pecik laun nih
pecek alose, pecek mapane, obusun